Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze kuri mwese aho muherereye hose, nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi ni kuwa mbere, ni tariki 15 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2025. Reka nizere ko mwese mumeze neza. Ni amakuru rero twinjiyemo, na amakuru agiye kwitsa no kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi muri Kivu y'Amajyepfo, drone zazindutse zakamejeje mu midugudu ya Minembwe. Izi drone zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zikaba zagabwe, birumvikana n'igisirikare cya leta ya Kongo bari kumwe n'abacanshuro. Abacanshuro abongeye kwigaragaza mu rugamba aha muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Fizi turaza kunyarukirayo naho mbabwire ko ingabo z'u Burundi na FARDC zongeye guteza akavuyo, zongeye kuhakorera intambara n'imirwano ikomeye cyane, ndetse kandi bakaba bagaragaye bahunga uburyo bukomeye cyane abarwanyi b'intare za Sarambwe. N'umurindi w'abarwanyi b'intare za Sarambwe wongeye kubatatanya. Uburundi bwakajije umutekano ku mupaka w'u Rwanda, bamaze kuharunda intwaro ziremereye cyane. Ibi uraza kubisobanukirwa no ku Ibendera TV. Aitwa Mboko, FARDC na Wazalendo bahunze amasigamana. Makuru aravuga ko aka gace nako kamaze kubatombe mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi byose uraza kubisobanukirwa. Ndaza kukubwira kandi ko kugeza ubu ngubu abayobozi hano muri Baraka barimo barafungwa ku bwinshi. Ni nyuma yuko ahangaha abakomeje kotswa igitutu n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uruhande rwa leta ya Kongo rero rurimo kubatambikana amaguru adakora hasi. Turaza kurebera hamwe abayobozi bamwe batangiye gufungwa ibyabo muri Baraka. Ibintu byakomeye. FARDC irimo kwisobanura ku buryo yatsinzwe mu mujyi wa Uvira, ndetse kandi ikaba ngo yasabwe kuhiga imihigo mishyashya y'icyo igomba gukora. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Reka anongere nguhe ikaze, nizere ko meze neza. Ni ku Ibendera TV, nge nitwa Umukada. Twinjiye mu makuru rero yo kuri aya masaha, kuri uyu munsi. Hanyuma mwese aho muherereye, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke kwinjira ku buryo burambuye muri aya makuru. Yes, ikaze rero kuri mwese. Ubwo birumvikana abaherereye mu bice byose mwiyumvemo ikaze. Twamaze kubaha ikaze. Ndavuga abaherereye mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, bari Kayonza, bari Bugesera, bari mu mujyi wa Kigali, abari Rulindo, abari Rubavu, abari Gakenke, abari Kicukiro, abari Gasabo na Nyarugenge, mwese tubahaye ikaze. Abari Rusizi rero namwe na Rutsiro tubahaye ikaze. Abantu bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari za Kinshasa, abari za Kisangani, mwese ikaze. Abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Buganda, abari Zambia, abari Sudani, abari Malawi, abari Tanzania, abari Kenya, tubahaye ikaze. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Norvege, mu Buholandi, mu Bubiligi, muri Australia, muri Norvege n'ahandi nka za Canada no mu France, namwe mbaye ikaze muri aya makuru twinjiyemo ku buryo burambuye. Niba wamaze kugera hano, nerekereho like yawe hasi aho ngaho. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe, uraza kuba ubikoze neza cyane. Muri Kivu y'Amajyepfo, drone zazindutse zimeze nabi, zikaba zongeye kugaba ibitero simusiga mu bice bituwe n'abaturage b'Abanyamurenge, ni mu bice bya Minembwe. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo barimo abacanshuro n'ingabo z'u Burundi babyutse bibasira ibice bituwe n'abaturage b'Abanyamurenge mu bitero bya bombe z'indege zitagira aba profite
no kuvuga drone nkuko byatangajwe na Alliance Fleuve Congo 23 mu itangazo bashyize hanze. Umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka yavuze ko ibi bitero byagabwe ku baturage abagenzi babo b'abanyamurenge kandi ngo bigomba guhagarara vuba na bwangu. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X, Lawrence Kanyuka yanditse agira ati ubwicanyi bukorerwa bene gihugu bacu b'abanyamurenge bugomba guhita buhagarara vuba na bwangu. Yakomeje agira ati kuri uyu wa mbere tariki 15 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025 ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo zikomeje ubudahwema gukurikiza gahunda yo gutsemba yibasira abo dusangiye igihugu. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko imidugudu ya Minembwe irimo guterwamo ibisasu bya bombe hakoreshejwe indege za drone bikaviramo urupfu abaturage ndetse imiryango myinshi y'inzirakarengane ikaba ngo yahatiwe guhunga. Lawrence Kanyuka umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo 23 akaba yongeye kwihaniza uru ruhande rwa leta ya Congo rukomeje kugaba ibitero byo kwica abaturage b'inzirakarengane muri ibi bice byo muri Minembwe. Yavuze yuko byanze bikunze igiciro ku bakora ibikorwa nk'ibi ngibi gihari kandi gikwiriye ibihwanye n'ibyo abakora. Reka twerekeze muri Fizi, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi turi reka mbabwire yuko aha muri Fizi n'ubundi ibintu byongeye gukomera. Amakuru yizewe neza turuka mu gace ka Bibogobogo muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza FARDC zirimo guhunga ku bwinshi zicika ihuriro ry'ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 unatwirwaneho. Bakaba ngo abafite ubwoba bw'uko abashobora kugotwa bakaburizwamo bikaza kubabana ibibazo ku buryo bwo kubona inzira yo guhunga. Aya makuru agaragaza ko kuva ku munsi w'ejo bundi tariki 12 z'uku kwezi muri uyu mwaka izi ngabo zatangiye kuva mu bice bya Ndondo na Minembwe zinyura mu Bibogobogo zerekeza mu mujyi wa Baraka. Iki gikorwa cyo guhunga bikaba bivugwa yuko ngo gikomeje no kuri uyu wa mbere, aho izi ngabo nyinshi ngo zagaragaye ziri ku mirongo zirimo gushyira bugeri. Rero ngo abakaba n'uyu munsi bongeye kugaragara ari benshi barimo guhunga n'utwangushye twabo. Ibi bibaye mu gihe leta ya Kinshasa yagize Baraka icyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 natwirwaneho rifashe umujyi wa Uvira tariki 9 z'uku kwezi muri uyu mwaka. Bikaba byarahinduye cyane ishusho y'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka ku murongo w'imbere ku rugamba aravuga ko twirwanaho yirukanye FARDC n'ingabo z'u Burundi mu gace ka Indondo muri grupoma ya Bijombo, ikanabakura no mu tundi duce twinshi mu nkengero za Minembwe, aho imirwano y'igitutu ikomeje kwiyongera kugeza ubu ngubu. Byongeye kandi haravugwa ko mu ngabo zaturutse mu Bibogobogo harimo n'abarwanyi bo mu mutwe wa Gumino, abarimo abayobozi bazwi nka Fureko na Muniganama. Bikaba byerekana ko ihindagurika ry'imirongo y'imbere ku rugamba riri ku rwego rwo hejuru. Ibi byose rero birerekana iki? Ibi byose birerekana isubira inyuma rikomeye ry'imbaraga z'ingabo za leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazo mu bice by'ingenzi bya Kivu y'Amajyepfo, mu gihe ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 natwirwanaho rikomeje kwagura ibirindiro byayo. Abasesenguzi b'umutekano bakavuga ko uko ibintu
bihagaze bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage, ku micungire y'intara ndetse no ku biganiro bya politike n'umutekano mu karere kose k'ibiyaga bigari. Hagati aho ngaho ariko haravugwa ko hari abasirikare b'u Burundi barenga 3 basanzwe baguye mu duce tugabanya Bibogobogo n'igice cya Mutambara hitwa Matunda ya Kesho cyangwa se Matunda ya Kesho. Bikaba rero bikekwa ko aba basirikare ngo bishwe n'umwuma, no kuvuga inyota n'inzara, nyuma yo kuva ku ndondo abahunga urugamba. Reka dukomeje kandi nkubwire yuko n'ubundi urugamba rwo rukomeje gufata intera n'urwego rwo hejuru. Kugeza ubu tuvugana, Burundi bwamaze gushyira ibitwaro biremereye ku mupaka bahuza n'u Rwanda. Ni nyuma yuko bamaze iminsi bavuga ko abashobora kurwana n'u Rwanda, nyuma yuko kandi baherutse kuvugira muri Loni ko abashobora guhangana n'u Rwanda mu ntambara. Burundi rero bukaba buri mu rugamba rwo gukaza ingamba z'umutekano ku mipaka yarwo, aho mu minsi ishize bwohereje abasirikare benshi n'intwaro ziremereye mu bice byegereye umupaka w'u Rwanda, cyane cyane mu majyaruguru y'igihugu. Ibi bikorwa byose bije mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera hagati ya Kigali na Gitega. Bikaba byatumye abaturage n'abasesenguzi batangira gutinya ko umutekano w'akarere ushobora guhungabana bikomeye. Aya makuru aje akurikira igitutu gikomeye leta y'u Burundi iri kugirwaho nyuma y'uko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho ryambuye ingabo z'u Burundi na FARDC, no kuvuga ingabo z'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo ibice byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo, bakabambura kandi uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero byahinduye isura y'umutekano mu karere, byongera impungenge z'intambara ishobora kwaguka ikarenga imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbere y'akanama k'umuryango w'abibumbye nari maze kubibabwira ko ambasaderi w'u Burundi Zephirine Imaniratanga aherutse gutangaza ko u Burundi bushobora kujya mu ntambara n'u Rwanda nyuma yo gushinja u Rwanda gushyigikira abarwanyi b'intare za Sarambwe, avuga ko u Burundi bushobora kwitegura guhangana n'iki gihugu cy'u Rwanda mu gihe byaba ngombwa. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aravuga ko abasirikare benshi n'intwaro ziremereye byoherejwe cyane cyane muri komine Busoni, ni mu ntara ya Butanyerera hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba. Umwe mu abayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi akaba yabwiye SOS Media Burundi ko izi ntwaro zashyizweho hagamijwe gukumira ikintu cyose cyava mu Rwanda. Amagambo yerekana uburyo ubuyobozi bw'igisirikare mu Burundi buri mu myiteguro ikomeye cyane. Muri Busoni kandi hagiye hagaragara amakamyo menshi ya polisi atwara abasirikare ajyanwa mu bigo bitandukanye bya gisirikare birimo ikigo cya 411 giherereye i Mutwenzi. Ibi byiyongera ku marondo akaze amaze iminsi akorwa mu bice byose byegereye umupaka, aho abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bagaragara cyane cyane mu masaha y'ijoro. Nubwo nta tangazo yanditse yategetse abaturage gutaha kare, nawemerewe kugaragara mu muhanda nyuma ya saa 2 z'ijoro. Umuturage wo mu gace ka Munzenze twagerageje kuvugisha akaba yagize ati
badutegeka gutaha kare mbere ya saa 2 nta cyanditse, ariko twese tuzi ko ari amabwiriza agomba akubahirizwa. Ibi byatumye ngo abaturage baturiye umupaka bagira ubwoba bwinshi bukabije, bamwe bakavuga ko abarara abambaye imyenda biteguye guhunga igihe icyo ari cyo cyose. Kugeza ubu rero ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ndakubwira yuko mu byumweru 2 bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo arenga 30 ya rukururana yarapakiye intwaro ziremereye zipakururwa mu gihe cy'iminsi 3 ikurikiranye. Ibi byose byakomeje kongera impungenge ku hazaza w'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari, aho amaso menshi y'isi akomeje kuba yerekeza imboni zayo muri ibi bihe. Reka nkubwire yuko kugeza ubu ngubu ahitwa Mboko FARDC na Wazalendo abayabangiye ingata. Ndakubwira yuko amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ingabo za FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, hamwe n'imitwe y'abitwaje intwaro izwi Wazalendo abamaze kwikura mu gace ka Mboko, n'agace gaherereye mu birometero 45 uvuye mu mujyi wa Uvira. Aka gace kari muri teritwari ya Fizi gakomereye cyane ku mutekano w'akarere, kuko bafatwa nk'inzira y'ingenzi uhuza Uvira n'uduce twa Fizi ndetse n'umujyi wa Baraka. Societe civile yaho ikaba yemeje aya makuru ivuga ko abaturage bari mu bwoba n'impungenge nyuma yirisubira inyuma y'ingabo, kuko ngo abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo abasubiye inyuma bikura muri aka gace. Ibi rero ngo bikaba byateje ubwoba n'impungenge ku baturage, kuko ngo bituma aka gace gasa n'akatagira ubuyobozi cyangwa uburinzi. Nago biravugwa niba abarwanyi b'intare za Serambwe bahise binjira muri aka gace bakagakaba, ariko ikivugwa nuko abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari kumwe na Wazalendo ngo abamaze kwivana muri aka agace. Iri subira inyuma arije mu gihe haramutse habayeho igitutu cy'intambara kirimo gukaza umurego hagati y'ingabo za leta ya FARDC n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 na twirwaneho. Bivugwa ko uyu waba uri kugenda usatira uduce ko muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bamboko abakaba basaba leta ya Kongo kongera kwita ku mutekano wabo no kurinda ubuzima n'umutungo wabo, kuko ngo abatabikoze baba abari mu kaga. Ku rundi ruhande hakaba hari abaturage bamaze gutabaza urwanyi bo ku ruhande rw'intare za Serambwe bababwira ngo baze muri aka gace kugira ngo byanze bikunze hagire abarindira umutekano aka agace kere kuguma. Ariko nyine reka twerekeze Ibaraka yari cyase tujuru muri Kivu y'Amajyepfo. Uribaza ngo Ibaraka byifashe gute? Hamaze iminsi habera imirwano ikomeye. Umujyi wa Baraka wamaze kubatombe mu barwanyi b'intare za Serambwe. Kugeza ubu rero abasirikare barimo gushandikwa, barimo kuzirikwa, batangiye gutabwa muri yombi n'abayobozi batandukanye. Batangiye gutabwa muri yombi. Kugeza ubu Baraka ikaba iri mu rujijo, akaba hari ifungwa ry'abayobozi bakomeye ryongeye kuzamuka ku rwego rwo hejuru nyuma y'imirindi y'abarwanyi b'intare za Serambwe. Umwuka w'imvururu, urujijo n'akarengane urugokaza umurego mujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'ifungwa ry'abayobozi bakomeye barimo Bwana Albert Etunda Maisha, ni perezida wa societe civile y'umujyi, ndetse n'abagize EFEC barimo ari na Songa
abayobozi bakaba barafashwe n'abarwanyi ba Wazalendo bakajyanwa mu buroko buzwi nka Yepu, aho bivugwa ko abafungiwe ku itegeko rya General Amuri Yakutumba, umwe mu bayobozi bakomeye b'uyu mutwe ufite ijambo rikomeye muri aka gace. Aba bafunzwe bakurikiranwaho ngo kugira imikoranire n'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho, icyaha abaturage benshi n'abayobozi b'inzego zibanze bavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa, bakanemeza ko abafashwe ari bamwe mu bantu b'intangarugero mu kubungabunga amahoro no gutanga umusanzu ukomeye mu iterambere ry'uyu mujyi. Kugeza ubu ngubu nta bimenyetso bifatika byigeze bitangwa bishinja aba bayobozi imikoranire n'imitwe yitwaje intwaro. Ibi bikaba bibaye mu gihe umujyi wa Baraka uherutse gushyirwa ku rwego rw'icyicaro gikuru cya Kivu y'Amajyepfo, hanyuma kandi bikaba bikomeje gukomera mu gihe hakomeje kubera imirwano ikomeye kandi iremereye. Kugeza ubu ngubu rero iperereza riracyakomeje mu rwego rwo kumenya neza icyihishe inyuma y'izi dosiye z'aba bantu zatumye batabwa muri yombi kugeza ubu ngubu. Amakuru kandi aturuka aravuga ko n'abandi bayobozi ubu ngo barimo kugenzwa bikomeye cyane. Abayobozi ngo icyoba ni cyose, ibintu bivuga yuko ngo isaha ku isaha ushobora no gutabwa muri yombi n'abandi bayobozi. Uwitwa umuyobozi wese muri aka gace rero ubwoba bukaba ari bwose. Reka atugana ku musozo tugaruke muri iyi nkuru yerekana ko FARDC batangiye kwisobanura impamvu batakaje umujyi wa Uvira, ndetse ngo batangiye kugaragaza ingamba nshya ku rugamba n'ubundi bakomeje kugenda bakubitirwamo umusubirizo bahanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho ryafashe uyu mujyi nyuma y'amezi make. Bukavu nayo ifashwe. Ibi bikaba byarahise bituma Perezida Tshisekedi ahamagaza inama idasanzwe y'abaminisitiri yabereye kuri site d'Union Africaine ku wa kane tariki 11 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025. Muri iyi nama amakuru agaragaza ko umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Lieutenant General Jules Banzamwirambwe wari umushyitsi w'ingenzi muri iyo nama, yagejeje ku bayobozi bakuru b'igihugu raporo yihariye ku miterere y'urugamba rurimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo n'ingamba zafashwe hagamijwe kongera imbaraga mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Uko iyi nkuru yatangajwe na Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya, ibivuga agira ati umugaba mukuru w'ingabo yagejeje ku nama ishusho y'ibihe bidasanzwe ku mirongo y'urugamba, nasobanura ingamba nshya zashyizweho zigamije kongera umutekano n'ubwirinzi bw'igihugu, cyane cyane mu duce turimo kwisanga mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uvira niyo yari isigaye ari icyicaro gikuru cya leta muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ifatwa rya Bukavu mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Abasesenguzi rero bakemeza ko kuba Uvira nayo yafashwe kandi ifite agaciro karenze kuba umujyi, ngo ni urufunguzo rushobora kwambukiranya inzira ziva muri Kivu zigana mu cyahoze ari Tanganyika, ibarwa nk'izingiro y'ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ifatwa ry'uyu mujyi kandi ryongeye guteza impungenge ko mu majyepfo ya Kongo hashobora kubaho ihinduramatwara rikomeye ku bukungu n'ubutegetsi. Kugeza ubu ngubu rero iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaba gisabwa gukora iyo bwabaga cyangwa se gukora ibishoboka byose kugira ngo abambure abarwanyi b'intare za Sarambwe no kuvuga Alliance Fleuve Congo ma 23 na twirwaneho ibice byose bigaruriye yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ko byifashe nguko ko situation imeze ku rugamba muri aya masaha. Reka mbashimire cyane rero, ambizeze ko n'ubundi dukomeza kubakurikiranira amakuru, niyo ntego yacu, niyo gahunda yacu. Mwese rero muherereye gire amahoro kandi mukomeze kugubwa neza. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.